Assalamu alaikum warahmatullah. Ja se puno zahvaljujem što ste danas uljepšali naš sastanak, što se došlo u velikom broju. Zahvaljujem se i našim gostima koji su učili ilahiju. Na kratko ću vam pročitati uvod u Ahmedija muslimanski džemat. Hazret Mirza Gulam Ahmad, osnivač Ahmedija pokreta, pripada plemenitoj muslimanskoj porodici iz Kadijana u Indiji. Bio je vrlo pobožan čovjek koji je po primitku Božje objave objavio 1891. godine da je on obećani Mesija i Mahdi, čiji je dolazak predvidio poslanik Islama Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, i također u knjigama drugih religija. Njegova objava predstavlja osnovu Ahmedija pokreta u islamu. Njegovi sljedbenici vjeruju da je dolazak Jahije alejhi salama, to jest Elijasa, bio ispunjen u osobi Jovana Krstitelja, a drugi dolazak Isa alejhi salama ispunjen u duhovnom smislu dolaska Hazreti Mirze Gulama Ahmada. U skladu sa učenjem časnog Kur'ana, on je čvrsto vjerovao u istinitost svih religija, njihove izvore i potvrde u ispravnosti Bude, Konfučija, Krišne, Zoroastera kao božjih vjerovjesnika, ali ne kao personifikacije Boga. Njemu je bilo objavljeno da su sva proročanstva u raznim religijama o dolasku reformatora u neka kasnija vremena istinita i da će on biti jedina osoba reformator koja će u svojoj ličnosti kombinovati kvalitete i ulogu i duhovnu snagu svih obećanih reformatora kao živi dokaz temeljnog jedinstva svih vjera pod Božjim okriljem. On se izjasnio da je reformator ovog vremena. Bilo mu je rečeno u Božjem otkrivanju da će on kasnije personificirati kvalitete Krišne koji je bio avatar Arijana i koji je bio Božji poslanik. Osnivač Ahmadija džemata je crpio svoju inspiraciju i vodstvo od časnog poslanika Islama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. On nije otkrio nikakvu novu vjeru, niti bilo kakve teološke novine. Osnovni smisao njegove misije je bila obnova i oživljavanje Islama. Njegova učenja predstavljaju bit Islama, oslobođenog svih okova koji su kroz stoljeća izokrenuli čistoću Islama i njegovom izvoru. U vrijeme kada su fanatizam i mračnjanstvo bile glavna odlika postojećeg religijskog razmišljanja u svijetu, on je predstavio svježi pogled mudrosti i filozofije islamskog učenja. Njegovo izlaganje je bilo zasnovano isključivo na časnom Kur'anu i praksi časnog poslanika Islama Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao i hadisima. Od sljedbenika Ahmedija pokreta se traži da pokazuju u svom svakodnevnom životu socijalne, moralne i duhovne vrijednosti usađene Islamom. Oni su također posvećeni da održavaju prijateljstva, dobru volju i pravednost ne samo između sebe, nego također i sa ostalim nacijama i zajednicama. Ahmadija pokret progresivno dobiva zaslužena priznanja i poštovanje u čitavom svijetu za svoje misionarske napore i ukazivanja na mirnu koegzistenciju. Njen uspjeh se može pripisati strogom nalogu njenog osnivača da jedino kroz razumijevanje i ljubav srca i razuma ljudi mogu biti pridobijeni. Pokret je aktivno angažovan oko socijalne brige i spoznavanja obrazovanih potreba ne samo svojih vlastitih članova, nego također zajednica u kojima žive, posebno u Africi gdje je osnovano stotine škola i bolnica. Godine 1908. poslije smrti obećanog Mesija alejhi salama, Hazreti Mualvi Nuruddin, poznati učenjak časnog Kur'ana i poznati liječnik, je postao njegov prvi nasljednik, to je prvi halifa. Poslije njegove smrti naslijedio ga je Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, koji je bio izabran kao drugi nasljednik. On ne samo da je bio veliki učenjak islamskih studija, nego je također uživao široko znanje drugih religija. Treći nasljednik bio Hazreti Mirza Nasir Ahmad,
koji se školovao na Oxford univerzitetu i koji je bio istaknuti stručnjak za obrazovanje. U junu 1982. godine Hazreti Mirza Tahir Ahmed je bio izabran za 4. nasljednika, obećanog Mesije. On je postigao značajne uspjehe u širenju dimenzija aktivnosti pokreta koji je sada osnovan više od 150 zemalja svijeta pod njegovim vodstvom. Pokret je slavio svoju prvu stoljetnicu osnivanja 1989. Nakon njegove smrti naslijedio ga je današnji 5. halifa Ahmedija muslimanskog džamata, Hazreti Mirza Masrur Ahmed. Ja sam završio svoj uvod. Ja želim sve najljepše, inšala, da izvučemo što veću dobit iz ove naše želse. Hvala vam puno.